Ki parabangai ka balang Katolik Sobar ka bahap ha ka sob district letter A parisora ki dap da ka jingkemen ka bakraw haba ki layo ya ka ying mani ka batmai ka baki la jutrang bat angnut la slambha namar kumbangi tip ba ka ying mani ka barem ka ret bat kala dulut hadian ba ka parisora ha ka jingalam Reverend Father Stefan Karbani rengkat bat ka PPC bat rengkat ka balang Sobar kumjuru bat ka jitre lang ba ka sob district letter A ki la perkhat lang ba kumno bantai no da ka wei ka ying mani ka ba khamhe bat ka batmai kat kum ka jingya ka por namar ki pramngai hakan ni kasnong kla nang roy nang bun kap nang pelun kisngi kisnam da ka jing trashi tom IT met bat mesim ki pramngai jong ka balang rengkat ka du thia ka du dem nadu ka bor met bat bor pisa rengkat ka jing kershan lamba ki nong la bha kilayo ban penyeng bat ban kerku pat ya ka ni ka ying mane da Father John Sosiama provincial jong ka Shillong province harengkat ka jing sundan lang Reverend Father Genesius Wanyang SDB ekonomer ha ka khasan tarik urumpang arja apnriu hakan ni kasngi layo penyedon lang Reverend Father Stefan Karbani SDB Parish Priest jong ka Sora Parish berkunjuru kecing dan lang Reverend Father Alphonse Rongrens Principal jong ka St. John Bosco Boys Higher Secondary School Sora rengkat ki sister ki head katekis ki nong tray balang sekretari ka PPC Dr. Elias Sawen khot ka PPC ki rangba balang bat baro ki pai ublai ka Parish Sora berkunjuru kiwei ki Parish ki Belawan banyadon bentalang hakan ni kasngi kabapan kiman cucu ya ki parabangai jong ka balang Katolik Sobar kalong baha kani kasngi ledon mentalang ki parabangai bat ki timan basan jong ka balang Presbyterian balang Ublay balang Fellowship bat ujuru ngelam jong ka seng kasi Sobar urang ba snong ki khot isi jong ka snong bat kiwei hoi kalalong sisya kasngi ka basa jingkan mau si junom na ka benta ka balang Katolik Sobar jong ka province jongi garengkat bangi tadi ki por mensua susta bertai ki mane mai lawan banjungo banpet ya ka jingkam jong kane ki mane ka jongi ngapriang burom yi pedarang ba Stefan Karbani jingdan ka jongpi kai mensim kamtam ya ki parngai jong klang snong ka jongi ngapriang burom kamtam karpang ya saudar jong kane ka snong ki matabor kestu committee ki sekretari da ka jingdan ka jongki kamtam kai mensim nak menta ka jongi ha ka por ngapriang burom nak menta kini alam jong kebalang baper ki badan nepok ka jong kane ka snong kamtam kabalang Presbyterian kita basan kira balang na kabalang Ublay ngapriang burom na ka jongki kinang alam kira balang ke jongki na kabalang Fellowship pada rengkat bangi kena por kinang alam ke jongki na ka sengkasi ikat pat na kejira rengkat lam ke jongki akan por kai mensim kamtam na kamta ka parish ka jongi bokom ju na kamta kabalang snong jongi banyak kemelang rengkat bangi ngapriang soba nak mentai ki perangai ki jongi berada dak balang snong Sobar kemudian syasor ki luang kedong kasyan kena rap ratba nak mentai balang snong ka jongi ngapriang soba nak mentai kinong yarap ki jongi kedong kasyan ka jongi kamtam kena rap kena siliang duriau bagi ngerap kinajan bana jingai pulang ketika diang ban yo pempetai nak mentai kena meni ka jongi ngapriang soba bat nakaliang provincial jong ka Shillong province Father John Sosiama layo ban pelia perda ya umot sa jingkan mau jong Francis Asisi Bakuj unong da jong ka balang Katolik Sobar Utangin sa ordinary ribbon pada provincial Haji Sobahaki di kepala agama waya banyak ini kesimpulan sudah ingat misok di banyak di volunteer banyak di dalam ini dengan cukup berbeda yang buat mulai pada tahun ini. Hakan ni kasngi Father John Sosiama provincial ka Shillong province along Kongsan haka kenya ka kriam haduan dupan
hakamas bakut bat Reverend Father Genesis Wanyang ekonoma ula ai shibun kimat pusan kakdien ke jong ublei hakamas bakut kabalong ke jing mentoi ke bakrau na ke pentai permangai ke belasya skor ya ke kubur ke jing penim. Hagani kemas kui ni dua kerpang ru naga bentar kini jing tung to kini dia tuan ko beli ubahane sah kidon kibasida to ay pada jing jombe ilong kita kipai hagi bagi bangsa Daud try to be Jesus Christ jombe ubay masang kami hagaji ko jombe sibaku oble jenom la chuno amen Jisu hala kisandran wat harai wan ban pendam yang yai bat yakin long getalpa Ngamuan berpendam ki Andrei ban yang janai ki Ngayatu sisyapi Hadu ba kapnen bat ka khandau kenjano wat iwai dakrit ni pngit jong idakrit in amja nakain tat anda la pendep paro Parti kamon jumpi rong yero you try Ye you try. Yemen me try Jesus. Ishania me try Jesus. Kuleish bun go try Jesus. Men go para iet kita bagi jengkemen ke bakrau bandon benta di provincial benmaga mati Father Stephen, Father Alphonse Barbaroki katekes ki paju blay mapi ki balawan najan banajngai panishim benta hagani gaski bakrau jong ka jingkerku bagerbang ya gani ka ying mani jong Francis Assisi bakuat hang me hasobar ngelawan shisna menshua kita kamadian ngawan yad nang tay nampok ngiyad kiung ni ngai ya ing yimane badan ni benshua badadit kata nagapor chikapor ngawan bandrung balayang gipaya nasdang genega mala ke bandengkong bad ngai ya gejingtai ke internet ke jingtai sitom ngai baro kirang ba balang kipaju blay ki rashiap ya ramau yasep ha ani ke jingsep ngai ya kakmat jungki tambah ka jingkmen ke jingpo samrki jungki kalong ka bakrau tinggal dapat ke jingkmen mementagasgi negapor chakapor ngachajong I father palem se gitu ki dor bangan yoi kenang ba mangaru ngan pa don kawai ke kong blatok ni ke jingerap ke barit ban sedang bantit yaki nar lase ki mauit tembon ki kam balale lale daga shnong daga parish daga tiga basbon mensiam patgumta POE ya kene ka yang mane ba itanda ngisungu yo blay ki kam jung blay ki long bakrau ngesdang barong ya pi bandra kti nabar mendaga sngi usira penkan mau yangi
wang lada pi mon pi iet you blay ra yak ti jong pi wang simon mentagasi stretch out your hands kitu kiba shania ho blay kiba iet you blay ban ra yak ti jong pi bananga mon you blay nga iet you blay na maru blay ulong ka jing ublay ulong ka jing kemen ka jing suk jonga ka jing jonga kita ketika bor ke bau blay ulaban ai na ke benta junga bet jung pi kon men ke para menishwa ketika pertai ke bang yo I kalong ka ba pelon ngisgo ki ong ka pertai ke ba pelon ba bat ka ketika pertai kalong madan bat ka sngi kalong pelon mar yo I sngi balong kumtai bat menishwa baro ki breu ki perkat bagasngi ke yat saudong ya ketika pertai mangi barong inget ke barang katolik ke bala don menta ar hajar snem mensyua ke nget bahaya ke ne ba ke pertai kalong madan bat ke negasngi ke ya telun saudong ya ke pertai bon nagi katolik jungi hi ki basyam ke ustad scientist ki syam mendala kra ki ong ka pertai jungi kalong ke ba pelon kasngi ke ne haju ke ne ke pertai jungi ke yat na kata bun naki ki shaot balang bun naki rula cha pensitom undai ot balang pensitom yaki namar ki wan kren khla ki ong bahana baga pertai kaya sodong ya kasih ki mla ban chempang ya kata bat menta baro ki beri ke basong ke pertai ki bala school ki bala long science ki bala ki usha space beneng ki te bhaya kene baga pertai jungi ke baret bah kasih ke bahe ke pertai jungi ka ti marble li baret mereka ni kasih ke bahaya kan wasya ngam tipsu ya kan pertai jungi bad ini pertai jungi baret isat saudong ya kan kasih bentang ye ngetep ya kan jengsya mangiru kumta ke jungi mensyua ngiru ngelong kasih wi mayet pai jungi elong kasih ya im ha kata jat benreu ha kata jungi kai lawan ke jungi kai jung jisu ban wan ra jengshai ban yatu yangi badon jingem lembau Yesus lembaga sur jungu lembaga baptisma lembaga sakramen lembaga balang berkuat laban yo jingem ha kene ke balang ke bau Yesus kwa ban syong marwei ha beneng bonga itenat bagi breu huntai ki don hantai pertai ki shitom ke jenjar ki lapop Yesus ngam laban yo I bagi long kumne nga kwa ban wan long breu ngaban long uksiang na ke benta ki breu kene ke pertai ban ai jingem man ai ke jing ke bapura lengba ke jing wan jung Yesu lengba ke jing ye jung Yesu lengba ke jing kai jung baru sirak menta ke si bala im shwai Yesu hi kai shpang Yesu hi kai shpang ke jing je ban je dia ublei lani ban je dia ke pertai usirak menta ke si wang je dia ka ding ne ya ka jet dia ka jing ne ya ka jing ya ukhat ki breo ko por jungu uang pidon kamon menega baca bansang kamas ngong rakti banyero yutrai pi rakti natep batrai pimon omdei tangga sur jonga pimon dalade ban ra ye kakti ban onga ye jo blei ngashan dia ho blei bala ai jingem yanga bala kta yanga bala gerku yanga ba treikam omdei tang shebo ki bor perthei ki bapau shebar mriwaya ke jingem juga mensim ke jingem ke balaban bangalaban jet ke jingem jong ke jingem balong jingem omdei tang ya ka ding ne ka omdei tang ya ki bang yo I ndrei ke tegi balong shapok po ka donot hapo ka bor ke bamangi ka don po jingi ka treikam badman ke singi ngajit ngong hoot ya ka mon jung blei ai ki badon hangi mentaga singi pios ngo ya ka sur jung sirak ubakran hangi barong ngajit yu blei daka mon junga deka mon balaj lo ki ba blei ulai hanga tungne jit ko men ko para man ka singi habang khitia na haban ong ngajit yu blei ngajit ke jingem ngajit ke jingsuk ngagwaban pentrikam me ke jingem kat kum ka jing ai ba pla jung blei mentaga singi yos ngo shipang Yesu ule Yesu balawan udon ringkat bangi uwan ban hikai Yesu wang mentaga singi ngawan penjanai ya ki barok ki la long ki babha kene pertai
Ketika perthai ketika jaka jung blei, ke jaka bala thau du blei, ke bala penjanai du blei. Jang bahagia ketika perthai bangi don, kane ke balong perthai ke long tang shabar. Kam laban rung hangi, kam laban ta yangi, kam laban berbang dore ke jengim jungi, dari Yesus anglaban, ngam laban peni ke breu tangi ke balong shabar, ke balong dur, ke bang yoi, uji su aban yangi, ya ke dur bangi laban yoi ke balong shapok, ke balong tendrai ke benta jungi, dari lawan ban penjana ya ke barok, ya ke bab yoi ya ke jingshai, ya ke jingdum. Ya kejing tenat, ya kejing isi, ya keler, ya ke mat, hidon ya kene kampun sin pioi pios ngau ya ka, ngawan ban rapi, ya kejing ke bakrau krau. Togi ne kirpa de play ubakloi barabor ban sanskor ye ka jingduan Benta apa ku jungi pio, kibisat kiranda kiraniam, ikikis bat kinong tray balang waro, baka sore jing labha, jingwa men sim jongki. Kenai men sim megawai pat ban god yo kres. Nagpunta ng Pakistan jungi, bat kujuro ng tata jungi para belok lang ani ke jaka, banyaraki, yakni jungi kabakrpang. Try unang aibon yung tata jungi, banginang la patriang, ya Chris, jungi kauman lang jungi, ngikirpa yung try. Tak syar kiri ke paro. Bakin don kami tiar, kami sim jo Pakistan, kami sim jo Chumhang, bakin berbor kami solem, penyerap kesanam, nak pai riu, sat lat ke bakum juru, nak pai ngai salasa, dan bang sistem, bagi chenia bor play, bola, ikam kala, hakim jongki. Nagbenta itu rajai. Eksamen makin sutu, jadi jodoh jaka, bojo stress eksamen. Ikut par maybe try. Tentang kekuatan, jadi kalau sedang beliau yang eksamen bersama, penting yang sendiri, beliau yang susu, hakasin kong, Yesus hai, kecing kecing ngikut par itu Kecing di, kecing drugs, besniu, berkam la, jomni kedik tei, kita mau tahu beli, bala jingmen, pura. Ada ini, nak kita apa? Ni ada, kini meni mai. Oji su nan keku, kam jam joki. Ken naroi, aku jengtai kita, jengi kecing. Ijai chunan, idwai ini report, nak benta pada jungi, kenawas berkata mengi report, idwai nak kejiki, idwai tam, nak kejungu, kejungi, mission kejungi. Nak benta ke Salesian Mission New Rochelle Amerika ke bayariap yagi bansna ye kene ke ing mane bathemai.
sa kerku kaduan kadupat hai poing mane tong ide duai utrai kan ratu play ji dan bor krau ju pen kan ye ke kaduan kadupa bani ke kabagi kisri ju ni pen se kenapa kini ada sin bagi yoi kin pa yo ke jaya ju grace baca ba le ke jirwa ni try ke pa kan pen moi pen mai ni bat ba kan lo ha ki to ki bo ya ko jo me ka thane jo ka mai no bom jo ko daw grace strategy Namar kare kalau kami coba yang kami naiki nak bentar jadi. Kacing maya jauh kacing
hababila yo pechadin kadon ka jingduai jong Francis Assisi pinyas ngap ya jingduai katu kadon ka jingduai ka ba kerpang ka ba Francis Assisi ulodwai hak tu ka por kamtam naga benta ka jingsuk ka potai inya duai lang naga mangisap ya kali jingduai Dau Chris Dry Jungi Amen. Badong ble badong kerkuya pi upa badong kun badong mensi bakun Amen. Toya Yesus kamas kalawa. Kaniga sngi kabasyat bat kabasaan kaniga sngi kablat tau dau dry kaniga sngi ha kabamangi Kipat Kristen balang Katolik jong kani kesenam sobar Ngilayua ya kani kaying Mani Pakentam kaying jong ublay Hakaba Hakipor ba mensyua Ngiladoni ying mani ibarit Bat ibajot Henry utray Da kajing sebun ke jong u Ula penyat yakikam kijam Hadu ba kani kayang mani jongi kalong kabakhamha bat kabai internet Hakani ka sngi na kaliang kabalang kalayo man ai kijing ai sobha kum kadak kajing sa kan mau na kabenta ki nong trai balang bat kum juru ya kitu kibla ai kakti kamon kakti kadiang ha kaban la ban pendep ya kaying mani kabathamai ya I Father Stephen ba in Penkup Buram ya I Father Provincial Ya. Okey. Aku boleh sebut Father baru jenis Yesuanya Economer jang Shillong Province. But Haiflan.
Father Alphonse Romlin, the principal of St. John Bosco Boys Higher Secondary School, Soaran. The Father Henry Imdan, come here. Yeah. Ki ngakhat hangniru ya Babu Everest Imli ngakhat ru ya Babu Stephen Majau Catechist John Collector Asop District. Oh, Babu, no. Kubisibun Pano Laman Shong Wan Shakman Gangakhat Uyai Ba Edmund Comes A Kisum Haban Wan Shakman Roland Dokrut Ngophawan Shakman Niki Bahiyeng Jui Laman Ngakhat Uyai Ba Iwin Dokrut Sino Fidan Nai Fidan Hamni Mende Ngophawan Shakman Niki Bahiyeng Jui From this village. Nasabharu Bankhat ya Iba Arbis Prang Dhara Iba Deiru Iramba Shnong Jangga Shnong Jangi Ngophawan Shakman Batyang ya Jingai Sibha Barit Jangi Neki Bahiyeng Jangi Ilaban Wan Ngakhat ya I Kuntimai Tandhara Kuntimai Tandhara Ngopha Bafiwan Shakman Neki Bahiyeng Jangi Ilaban Wan Tadam Kino Kino Iba Dennis Tandhara Bankhat ya Iba Boston Compton Boston Bangalore. Bahiyeng Jangi Ilaban Wan Nei Kuan Nei Nakayeng Jangi Nantaru Nasngauha Bankhat ya Iba Marshall Jana Bat Iyakayeng Kasam Bijongi Bakim Snobha Wan Shakmat Ni Ibahiyeng Jangi Ilaban Shim Yakani Kajingai Subha Naka Walang Shnam Bijongi Baru Nasngauha Bankhat ya Kimana Family Kibalano Sunyang Hakani Kajing Trey Kajami Kajing Mani Kimana Family Snobha Wan Shakmat Niway Napi Nangka Nasngobharu Bankhat ya I Babu LR1 Ba Bangshikhat ya I Babu Siem dan hangni San Temenyang Ngakhatru ya I Padu Puki Nazari Snobharu Wan Chidrong Ma his sister Jovelyn but his sister Monica Ngakhat ru ya Iway na sister Jong ka VSD Nangtaru Ngakhat ya Iramba Balang Barim Jang Balang Shnang Jungi Iba Sylvester Marbanya Snobhaban Wan Nara Fidan Hajang Lani Kibahiyeng Ni Kun Jungi Ila Apan Shim Yakani Kajing Asim Bhabari Jungi Bat ngakhat ru ya Iba Mohet Khongai Iba Dei Inong Yalam dan Inong Pet Jong ka Balang Fellowship Subhawan Shakmat Full Gospel Fellowship Inong Yalam 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 Shongi Ngakhat ru ya Iramba Balang Ublay Kibalai rap yani habun kiyang Snobhaban Wan Shakmat Nani Kibahiyeng Nani Kibala Mi Khamat Nani Ka Balang Shnam Jompi Dan Sefidat Huni Tintang kami